bamama omuwala sana kumirwa omwana omuwala bababa omuwala sana kumirwa kano kaife bagao chaldi bamama omuwala sana kumirwa nife bamama bayiwanga bamama omuwala sana kumirwa kambaito kizanga zaire bayiwanga tukuma bazaire abencha mwiwanga chabula baino tuno mwana w'obuwala sawa n'obwire tutuwe byetaago byaife nga bawala tulekere okwegomba abasinga tulimbibwa olw'okubula ebyetaago wamala munagewaanya mulekere barapinga bamama mu myaka emito kana kemba nkembye lwa nsonga muwanirira abaana babuwala omwana omuwala bamama omuwala asaana kumibwa omwana omuwala bababa omuwala asaana kumibwa kano kaife bagao kyali ajaba muntu w'amaani n'ombusoga ne munzire n'okutwaliza abalala DJ tweyanziza ino baba siima abalungi b'oku kyalo kyo Busoga Kaswa Jane nina emyaka 20 nviirire mu isaza ly'e Buna nga ndi mwise Mukose omuziro Buutu omuziro omutono Katono ka Mulira enkuni Buwongo ensibuko Bunolo ni Buvuma omwami anzaala n'omwami Kategere Edward azaalibwa omwami uli aliwo Kategere James ne mukyala we Dolola James omubala gwange guvuga guti mukose idolye omwenda mwida omwenda mulekayo abaida abangi baida kulira eida omulala eida kusubi pakiteitana akasimiziteita abangi baida kuseka omulala eida kulira azaalibwa omukyala namusobya azaalibwa amayina gange ninze Namaganda Mary era nga ndina emyaka 23 nga ndi mwise Muwoya
Stella Nakadeera afunguwe Isaife Kyabazinga. Afunguwe kalera bana ikunganya n'abakusi. Afunguwe Isaife Kyabazinga. Afunguwe. Alwaitaka. Nsibe Mutebase Banyabanyabo. Amaina gange nize naida gagata. Gane emyaka 20 ngamba mu isaza lya Kigulu. Obuba bwange buno. Nimwise Mususwa naidira mpiti omubala gwange guvuga guti nabala adonganira ki mukazi n'enjaka. Isaife Kyabazinga afunvuwe ebyanda n'ebyanda. Afunvuwe Lusaga lwa Kigogo tebalisuba ku Kyesuubo. Afunvuwe Isaife Kyabazinga omuti gw'amawa obutawalampibwa. Amaina gange nize namukose Dokasi nga nina emyaka 2 nga nviire mu isaza ery'obukono nga ndi muyise Mukose nga neevuma Butu akazira akatono katoke kamuliyira ng'omubala gwange guvuga guti Mukose doole omwenda mwide mulye omutenda mulekayo mpakiteita n'akasimizikeita. Afunvuwe Isaife Kyabazinga. Afunvuwe mwidukulu wa Bwanga amagezi gava mu mutwe. Balamwisa Basebo Nyiranyabo. Amaina gange nize menya Fortunate Anita nga nina emyaka 20 nviirire mu isaza ery'Ebugweri ndi mwise Mena. Omuziro gwange Mpongo. Ne kwe kifaananyi we baba ise bantu. Baba Singa mwidukulu wa Bwamiki. Singa mwidukulu wa Bwanga. Inirya mpiti. Singa mwidukulu wa Nabiryo. Baba ibale kusima kufuna kifaananyi nibo Swengere. Baba ise bantu buli oli na kuitaka ali au uguma. Wulira omusinde nga baba ali kutambula. Wulira empirito. Wulira okuyumva omwokwitaka. Basada. Baba lamula. Baba ise bantu. Funvuwa gabula na joko okuli. Inirya mpiti. Tyama kuikonera okugula. Mpologoma ya bwana. Mwene ensozi. Mwene kyalo kino. Mwene bibira. Lamula baba. Abakamera tugendere ku wano. Osoga akoba mbwe Yesu tukiretana madi masitufu atasuze uwe talinda dancho kulembera kulega ntumba tubona bweyaga ate kizira kumuzeti kyala akasala bandake kumana kuna baba bitambite tiruba lugendo ate birwa amaluso gafuka olusimba baba ekipanguwiro kyangwira ekikado okirya kibisi n'omuzira gwali kuwulira abasoga gwe bali kuba kubanga mwene muyise bantu gabula buli bakosa okuna ali ku ikonero ali kulamula baba siima ntegeeza abasoga bali wano ebitiibwa bwetujyangenda babusoga byetujja okuwananga ikkiriza ofunvuwe mwidukulu wa Bwamiki olinirya mpiti baba tiriribwa kalanga oli Lusaga lwa Kigogo tibalwesuubiraku oli munwa gwa mukyala tigutya lipusitiki baba oligama yatampeko teyibwa asidi baba wangala mu busoga otikufa obune mu basoga otimusolo ali kulinza amaziga ndimuliza musaayi ali kulinza mu olugalo ndilugema n'alugaya n'aluya baba oli mwena gwangaina agaluma mukolansi oli muti gwa mufuwanduzi tuguniinwa baba akoba obufulu bufwenga abaana bawone olw'okusense leka dine bantu wa busoga mama Mutesi Jovia Muyonda Nkota atobenkeze busoga baba webale ino webale kusima n'otuleetera ine bantu waleera abakyala basoga bayombanga aikano mama keyatyama mbwebana ku kifaananyi ky'omukazi nibwe abatonda atya omusada leero tibakatuvuma batumwenera mumwenere nga kasemero ka mama baba funvu okuva ku Lwitamakoli paka ku mpologoma okuva ku Kiyira paka ku Nalubale mwidukulu wa Bwamiki funvuwa ebyanda n'ebyanda Ogalo wa MC Simbo International. baba siima nize nisabira busoga era nasabira ku ekitiibwa Dr. Muvala Nsekere
bamuwa obwagavana bwa Uganda ye akaliko babudulizo babamusuubiza nasabira ku mama Kadaga. So abasoga abali bano tugolole emikono tonatona ku lwa Busoga ngisabire baba asimye Busoga ejje mu buntu ndikuba baba mweno waife yasoma ate ayenda Obusoga. Ayi Mukama wulira okusaba kwaffe. Katonda omulungi tukwebaza kubanga watuwa kyabazinga Busoga mwene mwempologome y'obwana ayenda Busoga. Mukama tusaba wese ekisa ku Busoga buli muntu ava Busoga okugenda wa Busoga abenga wa mugaso mu iwanga lyonna lyonna. Tusaba wese ekisa ekyo twesa ku bikado nibirina na kamulali tumbulenga Busoga. Baba nkuwaye ekyawandiikibwa Siima kiri mu Zabbuli 35 kikoba nti Mukama wakana n'abo abawakana nange, lwana n'abo abalwana nange, kwata engabo n'akagabo oyimirirewo ku lwange. Baba abanakulizanga mwempasa Mukama ajja abakingulanga, abanakulwanisanga ajja kubalwanisa. Baba funvuwa ebyanda n'ebyanda obufulu bufwenga abaana bawone olw'okusensa. Abasoga tukube engalo n'akalulu n'omuziro gw'amaanyi. Owekitiibwa Dr. Muvala Nsekere Baba Siima ntuke kuna museko wali baba. Omwana ono yazaala yakaana ke kalala katikati ka kibiriiti era bamweta Nadiope Kelvin Mutabanige. Omuvubuka ono yasomaku yamala ku esiko bulungi yasala wakyayega ebya bekare eby'emigaati ebya keeke byona byona era n'ebyuma yabigula aye akali kutandika kukola bizinesi. Kafuusa ambasada ajja kuba azaalibwa mu disitulikiti ya Kamuli era ng'ava Kasozi aye ngena ku dino awangalira Makindi e Kampala maama ge ni Madina n'abirye akaaliwo aye baba ye yafa nga bamweta Naika Tobias mulangira yekweka tafa. Omuvubuka ono ye managinga yenka ayitidde akukulimba nti zeena namumanaginga ku mufoda management aye eri omuli n'amuyambako e Kampala amweta Mohani wano obundi gwe twanazaako erya dokita. Omuvubuka ono saadi n'akolera mu studios zino ebiri wamanga waliwo gye beeta APM nga eri CEO wayo ni Pierre Pounds yabayo ni Sakata nga mwene wamweta Shafik. Omwami ono yakwembera olwemba munayo era ng'erina lye ni Sonwizi Ativo. Omukolo gwa Sonwizi basobodi balaba. Kaida. Stress sound. Dakalas balimuwa omudali olw'okwongera okupromotinga music. By the way, Ndobote kuchabazinga nikwenge bantu kulusozi genge tutuke kwe kamunije bazala mama alitwala nekwe kakataka siti mutima mayova ono yasala nayo siti mutima mayova ubaba muli nayo siti mutima mayova mama muli nayo siti mutima mayova ubaba muli nayo lidonenda I
Omusoga wali tabula akamwendo mwendo nako kasimayo nako baba mungu wese bakoli ngaliangula mungu wa gwani olakwe kona kuna bado brand ambassador wa kampuni yo ebyamakobo jireta Baba Media Group ambassador bamwese menya fortunate okuva muisazalio ebyebugwali ambassador wa Baba Media Group yabazinga umwebale kutulaga mama nga abasoga tubayireke ditulireke tugomba nga gatukeza nibetuwala ganiwegulumuzira kukikola otununuye babalanga sebo olusoga n'ebintu ebindi kamaala ebikuza busoga era nga bwe tuvide nga tukikola n'olwaleero Baba Sima nkutegeeze nti tujja kuba tufuna tourism ambassador ami tourism queen oba miss tourism busoga ow'omwaka guno gwa 2024 era kantwala mukisa guno DJ Balaino Baba Kyabazinga wa Busoga mwene kyalo kino era kiramula mu bwenkane bw'ekitalo Sima nkutegeeze nti bawala baabo n'abangemye ebifo ebitaano ebisooka mu lukuntano lwabeera olunaku olw'eigulo kabaire kaseera ka bunkenke kabaire kaseera ka kuluma maino aye empaka nga badiba wabamu asinga mwabaamu naabo ababasinga ate kitegeeza nti bebasinze baba tibasobola aye mubonabona abasobola muteeka okubaamu abasinga muwalawo nalulungi ow'ekyalo kino eyagemye ekifo ekyokubiri mumpaka edogwa nalulungi obw'ebyobulambuzi mu Busoga tiwundi Baba muwono bamweta Kasiswa Jeni okuva buna era obunkenke buli awo Baba esebo tindi na kyensobola kwogera ndikwenda okusiima President Yoweri Kaguta Museveni olw'enkulaakulana eithi ebusoga songere ndikusiima abasoga bali kwetalira enteekateeka na PDM mama namutamba webale otayira mu buli ekisoboka mwetegereze wano busoga tekubanda esabuufa busoga tekubanda esafaseti the apple landmine munineko owulire bwotulika gulunet okulekola official the money in the bank the ATM machine the bulldozer yes the one and only the drone Wakabi drone tinatike tirikola buli drone Baba Kyabazinga Sima twandule namba ndala obyobulambuzi omwaka gwa 2024 wano muli banyabo ndikwenda mbategeeze ti mwana muwala ono koisa kwa kagambo kala akoluzungu bagadagala sikibogera nti nani azadani kogere gogwasa adagala the one and only BC Busoga Tourism 2024 Baba Sima tukutegeeze ti muwala wo Kagoya Ani Lisa okuva kweli
Sozolo mudakiika entono tebeta record time mu baana ab'obuwala bali wansi w'emyaka 10 akulembere bamweta Namusana Jamira akoze ise edakiika 8 donka okujja waigulu n'okwira wansi edakiika 8 eda Uganda buterera angana asime president mama we yali naye n'amukobera ebyawano yakoba baba tayenda kusimba owemenene azimbe wona akatale akabana byabusuubuzi n'abatunda ebyobulambuzi baba president yekiriza otuzimbira isomero wano ery'obulambuzi n'okutukolera enjira yona efuuka ya kolansi mama Kadaga nsaba kusiima mama webale kubanga otambya bulambuzi sente baba mama oyo gwobona sente edisinga detukozesa olwisi natutamu baba nsaba okusiima abantu bobona bateiremu okusente ogwange gwa kusiima nsaba okusiima abaana byabufuzi batugulire ku maadi siima bapoliisi babaire wanena ku 3 tubaire ni polisi ni UPDF ni prison ni ISO bona babairewo baba ni ba Royal Guards nkwebaza webale batuwa nebaza uwa nebaza Crown Privilege nebaza Nairobi Breweries baba batuwaire ebyokunwa ebyobwerere wano byabairewo n'empiya Kainera Farms baba bali waba Kainera mutwale wale ebirabo byamuleteire baba wala wali mama Kadaga wale mutwalire ebirabo baba bano mikwano Joe Baidi abatuteiremu empiya eddala birira abaana abo n'okuba nti babakyaza ku nnimiro era bakuleetereyo ku ebibala mama ida kusiima abikugemye nebaza abamovit batukoleire ku baana baife enviiri nebaza aba City Paint baba bogire eitale leero obwoine kalangi nga kalangi kanswiso nebaza Century nteme gye tujja okulya olwaleero
Mama Century Hotel negituwa kanebase atugemereku basapota bangi batugemereku osibwa tamutamba abogere atuyo basaino kusaba mwongere era okutambula n'ekyo baba omwaka guno nesa bulungi okulipootinga nti ebifo ebyokulambula Musoga byeyongeremu omwaka guno twalina ebifo 35 aye twongera nkiraano twayongerako ebindi 10 tubuza ebifo 4 baba ndikwenda okukobera nti mu bisaka by'obunene bunanumba twayongera ku Isenda Hill Isenda Soza Vaisiraisi Matende tukalutongoza era abageni batandikungirayo awo twayongeraku olusozi lwa Busika bababa bebatyamanga okuteesa Busoga yona twavaawo twatongoza Mawuta Hill Mawuta ono n'olusozi lwa Maisemuna abali emayunge bona kyabulambuzi kyamaanyi twatongoza Fort Luba baba Fort Luba eyo yebetawalumbe eyo tebatwalanga Basoga abawambe the slaves okubatwala okubatunda kulya eyo kusoba basukirangamu bikaliyo ewaniranga eryato akaliyo ekyo baba eyo ni Fort Luba twavaawo baba twaja ebusiki baba ebusiki eno nesa n'okobera nti ekayagana Dr. Kajiwo ya tourism omwaka guno Kyaka Botanical Garden baba Kyaka kya kilomita 8 square aye obuto obulimu bubaze emyaka gisika 2000 kibikayika kibikutuka era twali okunakulwa Sande mutakile omukolo ku nsimbagano olw'okulwali okutuuka nga bakitubagire okukyala ndakwira nga tuli bawanguzi isaife Kabazinga ninda okutegeeza nti ebyobulambuzi n'ekintu ekitugaita twenanga Abasoga webale kwemerera mberi laife mamba webale kwemerera mberi waife kyona kyona ekitugemaku nga kitwetaagisa ife tuliwo okulwanira bwa Kyabazinga n'enkulaakulana mu Busoga yona yona kutegeeza nti omukolo guno guzira mu nsonga yona yona ya byabufuzi abantu abaidde wanoonawona baidde lwakwenda Busoga baidde kwaniriza abagendi bonamuna abafiire kulira kwa buyende bana mwebale ansabe Katonda omulungi abatambuze abatuusa mirembe nga bumwidye olw'ebiseera mulikirize tugasuka mwebaleeno ano aye eri abakiise banga abandi musana ayita kungoba mukyalo gwetukundago omukiise n'omugambula ayita kungoba bona bikisakisenakulimakusakabiri Umukwana w'egoro gw'ebaba Kyabazinga bana abayeyo baba ni baba agasisa Busoga baba wewe zeni wasirike mbaire dogera kukyoli wa mugaso nzera wenkulinga kunguma eyongera akaseko niwese bantu Kyabazinga wewe ogeisa Busoga butereire ebitongolo birese byatuwa buyambi byatujasa baba simanye bazo munene siri owatalende mwamine byerekibe okuleta kayanigani ngetiyamye kutongole ebyobulamu n'ebyobuyondo kusogera ebinzedani Kyabazinga atwege usoluma
nze muwalawo eyasooka okuvaayo nayembera obwakyabazinga neze tina beibe olwendondidi nsiime n'obulwemba mu maiso go okusemba wano kabeere kakodyo banna nze nkoye nti baaba nendamu embere nga naatera kwida bana ndi musanufu mama Kadaga webala otutembeeta mama Hereni iwe tindi kyakukoba tisobola waire bana ndi musanufu
n'emirimu egy'enjawulo gyemukoze mu kutumbula ebyobulambuzi amaana obusoga. Era nayongera okubeebaza minisitule eno olw'okuteesera abavubuka basobole okuba productive. Olwaleero mwine abavubuka bangi abakozesa ebitone byabwe, kyalaga nti emirimu gikutambula bulungi. Nongera okwebaza abantu bonabona okusigala badduke olw'okwenda ebyono ebyobuwangwa. Mwebale kubikuuma ate era naye okutambula amaanyi okusoka kubanga ate eri yava ate eri yajja. Nongera okwebaza gavumenti eyawagati olw'empisa ez'endawulo ezirema ekutamu n'okuzimba Nagala n'ebindi Kamala era Musa Mufine omuntu ne bayitanga Bebeka alitwala Kadaka akuba nti omufama y'okugayaza ebyenkulaakulana ebyekitundu kino kubanga gavumenti eri kwenda ekyapa ekyawalo ebiyinza okukolako okusobola okulaakulanya ekitundu kino. Olw'ebiseera ebigiire lunakulala kyewakwebaza nongera okubeebaza okuba ekitole kubanga mu bundi bw'enjawulo kiraga nti omulamwa era erakwongera okusaka projekisi ez'endawulo ebintu eby'endawulo atuuke ewafenne ebyoku ngendeza engeri ennungi olala okudda emugwire era kigomba abafuleku n'ebiko okusobola okuzanya